kaza kora kuri John BTV mu mwanya turagushimira wakoze subscribe kandi nawe turakora subscribe twimenyeshe ko umwana nyawo ukora subscribe ukajya ubona amakuru agezweho kandi gatanu kuri gatanu nandi wasanga uretse hano kuri John BTV. Reka twereke kutinda rero, reka tubebere inkuru yacu ahantu agiye guhera. Ni ku muhungu hano Kazungu w'umugome cyane usa nkaho badafite umutima wa kimuntu, abagejwe mu rukiko. Kazungu yasobanuriye urukiko uburyo yishemo abantu 14 kuri uyu wa kane tariki 21 Nzeri 2023 nibwo Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu 14 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yemera ibyaha byose aregwa, anasobanura uko yabikoraga. Kazungu yagaragaye mu rukiko nta mwunganizi afite, asaba kubura yasabye kuburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu yatanze z'uko yakoze ibyaha bikomeye atifuza ko bijya mu itangazamakuru. Zimwe mu mpamvu yagaragarije urukiko ko ashaka kuburanira mu muhezo ni uko ibyaha yakoze ari indengakamere ndetse ko hari n'ibindi yiteguye kuvuga birenze ibya byamenyekanye. Akaba ariyo mpamvu yifuza ko atabanishirizwa mu ruhame mu rwego rwo kurinda ababyumva guhungabana. Urukiko rwanzuye ko urubanza ruburanishirizwa mu ruhame maze rwemera ko rujya mu muhezo. Umwirondoro wasomwe n'urukiko rwavuze ko yitwa Kazungu Denis, imyaka 34, nta yandi makuru amwerekeyeho urukiko rwavuze rwaho yaba akomoka, amazina y'ababyeyi cyangwa se yakoraga cyangwa umwuga we. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu ibazwa rya Kazungu yabwemereye ko atibuka abo yishe, gusa yibuka uwitwa Eric Yatsinze yambuye indangamuntu ye agakoresha umwirondoro we, hamwe n'uwitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine. Ku byaha aregwa birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'intwaro, n'ifungiranwa ry'umuntu. Kazungu Denis akurikiranyweho kandi ubujura bukoresheje ikiboko, icyaha cyo konona inyubako y'undi muntu, inyandiko mpimbano ndetse no kugera mu buryo butemewe amakuru abitse muri mudasobwa. Umushinjacyaha yavuze ko umwe mu bakobwa bacitse Kazungu yavuze ko yabanje kumwaka ibye byose, arangije aramusambanya ngo iyo yagezaga abantu iwe yabashyiragaho iterabwoba, akabaniga ababaye bakemera kumuha ibyabo byose, harimo kwambura telefone, akabasaba umubare w'ibanga wa mobile money wa banki, ubundi akanarebamo nimero z'abandi bakobwa baziranye n'uwo yambuye. Hari n'ubwo yambuye ngo amusaba kumwandikira inyandiko yemeza ko amuhaye ibyo atunze byose. Mu iperereza ry'ibanze bigaragara ko mu cyobo Kazungu yajugunyemo imirambo yabo amaze kwica hakuwemo imibiri y'abantu 12, ariko ku rundi ruhande ubwo Kazungu yabazwaga ku cyaha cy'ubwicanyi yiyemereye ko yishe abantu 14 barimo
ab'igitsina gore 13 n'umuhungu umwe. Kazungu abajijwe impamvu yabishe yavuze ko yabahoye ko bamwanduje sida kandi babishaka. Kazungu yavugiye mu rukiko ko mbere ngo yabanje kujya yica umuntu akamushyira mu cyobo yacukuye akamurenzaho igitaka, ariko aza gusanga kizuzura vuba no kujya abica noneho akabagerekeranya. Abajijwe niba ntacyo yongera ku byo yavuze, Kazungu yasubije ko ntacyo yakongeraho, ko urukiko rukwiye kumufatira icyemezo gikwiriye. Ati ibyaha nakoze birakomeye, urukiko rufate icyemezo rubona gikwiye, cyaba icyo kumfunga cyangwa ikindi ntacyo ntarenzaho. Umushinjacyaha ariko yasabye ko Kazungu yafungwa by'agateganyo kureba umutekano wabo yahemukiye bakamucika, kuko yababwiraga ko uzavuga amakuru azamwica akanamwicana n'umuryango we wose. Indi mpamvu ni uko Kazungu Denis bigaragara ko akodesheje inzu yitwa Dushimimana Joseph, uyu akaba ngo afungiwe i Mageragere, ariko na nimero ya momo yakoreshaga ibaruye mu mazina y'uyu Dushimimana. Umushinjacyaha akavuga ko yafungwa by'agateganyo agakomeza iperereza ryo kumenya umwirondoro we wa nyawo, ari cyo gusoma icyemezo cy'urukiko ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rya Kazungu ni 26/2023. Murakoze, ayo ni amakuru twaba tubafitiye. Komeza ukurikirane 5 kuri 5 tubageza n'andi